Kurumzre, Anmadang Simuru Pausing. London Sigi Nupi Singa, Atopa State Singdagi, Hantadan Lena Bahona Batangai for the Haina, Governor Dr. Nasma Haptulan Haikpe. Lupa crore Humpuma Hen and Sang Manipur Water Body Murray Water Resources Department sang what about Packet Pahore. Masung Nomai Kamla with Tokta Kulai Pabamu Sok lay 9mm Pistolama Fanglay. As TVK Manipuri Paumin Tabiri Singh Taram Noxabo in a Pau Sandro Pizre. London Sigi Nupi Singa Atopa State Singdagi Hantadana Laina Bahona Batangai for the Haina, Governor Dr. Nasma Haptulanangase, Infal Hotel Pangtokba, Digital Literacy and Online Safety Program for the Women of Northeast, Hogdopi Toron High Crate, Governor Namakatana, Handakta Central Government Digital Northeast Vision Documents 2022 Hogdutuna, Northeast Digital Connectivity Amadi, Digital Literacy Sang Hengal Handuna, Digital India, Mike Pahanabahonri, Asigumba, Kudung Saba. Lamdama Sigi Nupi Singa Loduna Atopa State Singa Manana Lena Naba Honabatangai for the Hike. The whole problem which I face in Manipur is the connectivity, because we don't get lot of broadway signals over here. The whole world is on our palm. You just, everything which you don't want to, you don't need a teacher to tell you, you just go to the Google. Google has become our guru. There are dangers also, because as somebody said that there are dangers also. Hacking is there. Sometimes when today we are transferring money through telephone, to the internet. Now there can be hacking also. So one has to be very, very careful about it, that how these cyber crimes can be stopped. The government is conscious of it. National Commission for Women's Amity Cyber Peace Foundation Sinduna Pangtoki Batormaduda, Social Welfare Minister Netsa Kibgan, National Commission for Women ki Chairperson Rekha Sharma, Cyber Peace Foundation ki President Binit Kumar Nasimami Kyana Sarwake. Lupa crore Humpumanga Hana Sang Manipur Water Body Murray Water Resources Department Samgana Batabo Paikat Hore Haina Water Resources Department is Chief Engineer KSS Pritamna ISTV News ka una the founder le Madokramna Karamba funding Makada Paikat Libano Haibadu Chief Engineer na Makata na Tamle. Wiki Water Resources Department Water Body Murray 2014-15 is under RRR repair repair renovation and restoration I ko si funding makada packet pa horok pani ko na jiki water body mari du di ko gi lamphel pot amalere white hope pot di irong nala upper irong nala lower na total cost ina 65.44 crore si manung da expenditure chali je payment da side chali je central share ki da 10.37 ama the state ki da 4.6 total 14.97 crore see hajibogi di pena expenditure incurred na later. Chief Engineer Pridamna Water Body Murray se packet per Tengri Bamadi Hausi Karipium the Lady Bigi Habdu Makatana Fundorli. Water body mari is packet pada thengdar is man de koi hana koi na packet kanda jaga koi na piriba koi dakar wa hen lai riba koi lam area ji koi water resources ki ownership makada ownership oida koi ming onsen da bai da adana second installment tan kan de koi lien ji koi ming lai re ha gi certificate am sang ye ko aduna adu yaw raga di mathangi installment loga da bai da adu hojiti lam gi soji almost settled dora Lamphel gida 442.6 acres ji akoi mingda lera waithau gi 626.6 acre the irongala gi upper gina 46 the irongala lower gina 14.05 si mayam ji premium thiro abigi akoi da chelera si thira gadi akoi mingda pura onjelani si lera gadi akoi na mathangi next installment ji akoi tanbe ara central share gi je now ji koi monsoon kanosu working season oira na ji thabak sing ajiki mari water body mari ji ki kanosi di koi yam thuna thabak hauna ba ta tawra
Imphal West ke police commando ke kangbu amaga khulai paiba singa ngasi numidang maram pung marom tawa matamda Sekmai police station gi manung senba Sekmai gas bottling plant gi manakta khut thokna khari police tagi fangba pawda thodo da khulai paiba mi ma sokle mahondagi 9mm pistol ma fangle mi khra su fagle asokpa mi sigi maming Pagoland Singson Sai Kuntaruk Senapati ki Filal Kundagini Maki Ningzolda Nomai Maruma Pali Mark Ramsta Pukatuna Laikunari Taudo Topa Maduda Ehan Force Tomjinduna Tibomagi Tabak Sadakre Karamba Lalolup Kino Haiba Hausi Fabigo in a day Kangmangam Drake. Tamenglong District Manung Senba Sibolong Kulda Ahanba Taisudais Umrok Festival ama pangthokre haukiba December tang ahum dagi mari fawo chatikiba Umrok Festival da Manipur State Disaster Management Authority ge Vice Chairman Adim Pamai Tamenglong ADC ge Chairman Asin Pamai amadi Manipur Organic Mission Agency Momage Project Director ke Devatar Sarmana Maroiba Music Minister ke Sibilong Khul amadi masigi khoibada puthokpa Umrok Farmer ke ana festival se desarwa ke nat ki kumai kya su pangthokhe Manipur Organic Mission Agency Momage Project Director ke Devatar Sarmana Sibilong Khul asida Mission Organic ki makhada nauna Farmer Nifu Kangal aga Organic ki Umrok thabagi kudong saba piragani Manipur ki Umrok India ki state singna pamnabada natana foreign country kaya da su yamna pamnari Manipur ki industry masa masa tawriba singna India ki wangmada Umrok thadokle adubu saukhalaba leibak singi mioi singna tilhidak sizinadana puthorokpa pothokna hena pamli Farmer singna tilhidak makhal amata sizinadana organic umrok puthoktuna lamdam sigi semlonda fagatna bapuna hodamina si haiki ADC Tamenglongi Chairman Asin Pamina Sibilongs Hydro Kulasi Matam San Umro Putopa Kulamani Kulasi Kunja Singna Telida Amata Sizinadana Ngasi Pawba Low Singugi Tabak Saturi Telida Sizinadana Posse Putolabusu Putoliba Polam Singado Organic Potokni Highway Certificate Matotai Handiki Sai Sida Hanboy na Pangtoliba Umroki Festival Ase State Level Gitakta Pangtoktuna Miamda Mek Singna Khan Matotai Loinana Potok Marangkaina Putolasi Hike Umroki Festival Ase Akoi Sibilong na Ahanba ani suba oiraksu puthokpasi pungning thogat ningai ni ngasi khakta sunatana matung manawsu afaba umurok puthoe haraga district level state level da puthokpa ngamna bagidamakta tanna honasi haibsi wahi amani se haijage Jennings के senior residence Dr. Singna Sangsilib Khongjing Handok Piu Haina Director Dr. T.S. Bimon Arfil Torle Ngasi Director ge Office ta Pangthopa Paugi mi Pamamada Housing Jennings ta senior resident Dr. Humudar Taret Lei Makoi Manung Dr. Kuntra Taret Ti postgraduate Oibaga Loinana Sahi Amagi teaching experience Lerbana Assistant Professor Kawyabagi Thak Yaure Atopa Kumathoi Ama Khanaba advertise Thokre Dr. Singh's asigi service career mangdanaba time scales promotion pinaba honari ngarang phangkiba state cabinet na senior resident Singh assistant professor kabad ayaba pikre cabinet memo thokpa ngairi adubu amuktada kuntramanga ma promotion pibadi arubulai state cabinet na su yarabani nga sidigi khongjing sang syllabus se handok piu haike strike chathariba aikoigi senior resident singda aikoi hospital gi interest yengaga request onningbadi hojiki hairiba cabinet ki decision sigi in writing cabinet memo thorak tribhauti madu ngaibiraga madu da thorak potu gi resolution decision du cabinet decision du review tawraga sibhau haina pamba pamda badugi poto akoi authority da maram di cabinet haibani ngasi port sidi ngasai amuk cabinet amana amuk decision ji lawgadabani na adugi matam du phau ngai biona director amoina ina request tawning basi College of Nursing Rims the academic session asigi first year tamlibi mahirui sing wasak lobugi thorum ngasi Rims ki Jubilee Hall da pangthokre thorum da Ministry of Health and Family Welfare ge Assistant Director General Nursing Dr. Ratinwala Chandan Rims ki Director Professor S. Shantayong Rims ki official amadi ati maruiba miukiana sarwaki thorum da college adugi apaba mahirui singda manamatum yenthoki Director Professor Shantuna Rims ke Dental College Samadi Nursing College ke building atumatam sabalo silagni haike Ministry ke Director General Dr. Ratina Human Right Violence ke victim ke state ama oriba Manipur gomba lebakta nursing na myam ke service tawda enba tawdang lo batangai fade haike
So nursing is dynamic and challenging profession, and warm greetings are there from the Ministry of Health, Government of India Nursing Division. And across the world, nursing is recognized as the cost-effective solution for achieving universal health coverage. And you have opted that profession in for as a career for you. So I congratulate you and your parents for opting this. Tourism Water Supply Scheme gi loisin lerma sanfam sing state plan gi makada loisinduna miam de sing piba yarabra hainang asi MLAS Rajen sangeng tokre scheme asi lising ni tara taret tara Nepal gi state plan gi sentang makada lupa krorama lak ohum thadaduna loisin mani yumthong sani angkai gi myoi lising masamri angkai romda scheme asi ni sing fangan gedori tarmadu da Imphal West PS ED division gi AEK Bosoba BJP की हाने के प्रेसिडेंट ऐसे संदीप कुमार शर्मा सुसुरगा की MLAS राजेना स्कीमसिना पब्लिक हाइडल थंबगल वेना टूरिज्म की युम खुदिमक्ता इसिंग पिन बथौरंग तौरी युमथोंग खुदिंग पाइपलाइन टिंगबल लोइरे BJP na lusimba government aman lakpadagi kendra sida water supply khakta natna lambi thongsu ayam assembly lusilakle kendra sida ising phangdriba si lekin thabi yawna kul ohum mari ising thakba phangdri masi su pipe tingba ayam loire January tha phawgi manung de ising piragani haike progress leina aikogi jaga jaga da lamsang da semjalakpa sumaina Manipur gi mafam khuding makta semjalakpa mayam sina aikoi da ngasi di aikoi gi government asigi afaba 15 year atopa government amana palam badagi di aikoi gi BJP government lakpadagi di aikoi Siri Biren gi government lakpadagi di aikoi Manipur da aikoi awonba fajana aikoi development tawba awonba madi aikoi Manipur gi praja singna hujik aikoi khangba haunara abani Prime Minister Narendra Modi Singa Khud ka manadaba lusingba mani haibase India gi miyam na khangnore haina Sugnu Kendra gi MLA ke Ranjit na phongdokre ngasi Lok Sabha gi MP Thangso Waitena mahakya pokpi gi mingda katpa Ngangkhotongs ground miyam da khosinaba gi thorno wafam si phongdokibani Surasampur district ki Dongjang khulda pangthokiba thormadu da MP Thangso Waite Sangai Kot block ki SDO Josanglungs Jote District Youth Coordinator Nehru Yuba Kendra Henkholungs Dongel Kangpokpi amadi Surasampur ADC gi member sing du sargaki MP Thangso Waitena Manipur bo sport ki powerhouse amo oina sakhang biduna sport university fawo thambidam liba asida Manipur gi naharol singbo hana sport ta saruk yaning magi pandamda ground se sangat pani haiki MLA ke Ranjitna BJP na lusingba NDA lengak asina sahi manga lengak napada miyam masuki matik wahal le haibasi mipung kodimuk na khangnore India gi miyam gi demakta matam sangna thabak tonu lakiba congress amuk anna miyam na sagalak lagani haiki Apa society ama semna bohana bada sports na choba daita lawe ha si su akoi khangina ba mathau tai ngasigi naharol ngasigi student akoi gi future pillar of our society hainari bani akhang ai singna future pillar oigadori ba society asigi quality leiba masak phajaba mahau leiba amna quality leiba adugumba youth singse future gi afaba society ama hensi haiba tabadi makhoi se sambi batae World Soil Day state ki thakta Department of Agriculture sinduna sanjen hongno leba department pangthokre tormuda agriculture director PS Rajendra joint director Y Shyam Susuraki Longmi Singda soil health card singyen thoki director PS Rajendra na phau khakta natana atei maheng marong kaya singamadi tamda thana ba thorang lokhale Longmi Singna soil test tawdana har hekta siznaba gi hinabi thadok piu soil gi damakta su akhanaba thorang pakhale haike Getting home that one category general section scheduled tribe scheduled caste one and the one season the kanan hong sai hai ba sai category si kanan ka ba ba kanan ma si hin handana pai le hawa ba be area si ya ni de lo ya ni ko the focus si wo schedule ka me si ko ga purchase se ko ji de pe ka na kan kar se ko man si sinda ko da so ko ya na World Soil Day Krishi Bigyan Kendra Imphal East ICAR Resource Complex for Northeast Region Manipur na sinduna lampenda leba ICAR da pangthoki tarmadu da Posangbam Jilla Parishad member Laisram Bobby ICAR Manipur Center gi joint director Dr. I Meghasindra KVK Imphal West ke program coordinator and Arun Kumar Susurga ki Jilla Parishad member L Bobina
चिंजाकता मिपाल टांगरोई हायरबदी लौमी सिंगबु योखत्रबदी चिंजाकता अदुमक अवाटप लेगिन हाइखि कृषि विज्ञान केंद्र इम्फाल ईस्ट अंड्रो CAU अमदी पुखाव लाइफम विलेज डेवलपमेंट स्पोर्टिंग क्लब ने सिंधुना वर्ल्ड सॉइल डे थोरम पुखाव लाइफम कम्युनिटी हॉल पांगथोखे थोरमदुदा मक्यंग दोलाइथावी जिला परिषद मेंबर निंथो खोंगजम सनातोंबा CAU गी एक्सटेंशन एजुकेशन की डायरेक्टर प्रोफेसर रतन कुमार साहा पुखाव ग्राम पंचायत के प्रधान चंदम इनाव पुखाव लाइफम वार्ड मेंबर नोंथोंबम कविचंद्र सुरगाखी तरमदुदा सॉइल हेल्थ कार्ड सिंगलोबी सिंग येंथोखी प्रोफेसर रतन कुमार साहाना अखोइना लेहाव मांगन दनबा होना होद्रबदी तुंगदा अवाव क्या मारकनी लेहाव फना थमलिमैखै अखोइगी हक्सेल सु फना लेगदबना लोमी सिंगना हार हापगी पथाप निंगथिना खंगजिन बिबो मथौताई हाइखी जिला परिषद मेंबर एन सनातोंबना लोमी सिंगना लेहाव सांगिंग तौदना सॉइल हेल्थ कार्ड फायरगा लोमी सिंगदा लेंगाक नपीबा कानब सिंग लौनब होनसे हाइखी World Soil Health Day की थौरम ngasi KVK tawal na senduna khambok taleba KVK की campus ta pangthokre BD Solutions to Soil Pollutions Highway team da pangthokiba thormatuda Agriculture Department की Director TS Rajendra Pradhan S Opendra Singh KVK tawal की Senior Scientist and Tomba NSS Plants Protections Dr. N. Toy Singh Namoro Mu Singh Oina Sarwake Tawal District Lomi Samri Romda Soil Health Card Yentoke Director T.S. Rajendrana Tila Hidax Amadi Makalkage Fertilizer Seasonaba Se Hantanaba Honaminer Se Singilamda Low Bugi Tabak Packet Pasina Lebak Lehaugi Fivum So Ale Singi Mafum Kayada Popi Tabaki Tabak Satariba Se Tingduna Atopa Hingnabagi Lambi Amapinaba Department and Lupa Crore Chatrukrom Changadaba Project Amas Hem Sabalore Hike कृषि विज्ञान केंद्र सुरसामपुर ICAR मणिपुर सेंटर ने सुसिंदुना वर्ल्ड सॉइल हेल्थ डे के थौरम ICAR KVK कॉन्फ्रेंस हॉल पांगथोखी तरमदुदा अखंगै सिंगना सॉइल टेस्ट तौरगा सीजन ननबगी रिसोर्स पर्सन क्या सिंगना वांगांखे वर्ल्ड सॉइल हेल्थ डे के थौरम टुपुल Saroi Sagoi Long the Su ICAR Tamelong Sinur Pangtoke, Tormoduda Kulgi Chairman Malingangli Kamai, KVK Tamelongi Head Dr. PK Sarwachu Surake. Narcotics and Border Affairs na Family Tawal District Police ki Kangbuna Karen Bikox Amadi Masiga Tangana Leba Mafam Sing the Taramba Ganza Pambi Sing Nashi Yanta Tunamangan Kre Nasigi Drive for the Tawal Police ki Additional SP Sasidananda Yaripoki SDPO Tawal OC Commando Madi Nupi Police Suraki Navki OC Ace Risικές na Asigomba Ainaya the Batava Simiam na Tobiguno Fondrole 2013 की पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट्स हाइडोपदा 2016 बैच के कैंडिडेट सिंगसु हाइडोपदा योहनबियु 2016 की बैच से कैबिनेट ना वारेफ लौरगा पांगथोखिबा DPC ने मसिदा मणिपुर गवर्नमेंट ना ताबिद्रबदी मथंग से पांगथोकदरुबा MP इलेक्शन दा BJP की मिरेप सिंह सगतबा हाइना JSC ऑल मणिपुर DPC completed recruitment candidates of police constable male 2016 के जेंटर सिंह बैच अमसुंग इमुमनुना वारेफ लौरे हाउरी I am the starter. We work it together. I am the adventure. When we chase it together. I am the after party. When we rock it together. Stylish. But it's stylish only when we live it together. The next gen Maruti Suzuki Ertiga. Move together in style. W Square Face Bar. An all-in-one face wash that contains a natural whitening agent, an anti-aging system, and helps fight pigmentation. W Square. Why wait? Preventive cosmetology now in India. Live Coaching Center, Gari Makhalegai, Hariba Mafum Asida, emission to Vibayargani, Special Class 10, Revision Amadi, Class 8 in Class 10 Gi Oiba, Tha Anida Loibang Namnaba, Subject Pumnamaki, Foundation Class, Smart Class Kaloinana, Haitoi Sintoiba Ozasina, Takpi Tambiba Hujargani, then Service Ki Kudong Chaba Amadi, Nupamasu Nupi Singi, Boarding Ki Kudong Chabasu, Pizari. And Severus ki ahaw atumna adong special occasion ki mathil ama ohenbiu.
Nauna luhonggadoriba couple singi customized Hazelport ki package amadi wedding cakes phangbilagani. L Sweets and Savories ke Sampa Junction near Pongafam office opposite Sisipur parking. The Blossom School, a home away from home, is a place where the young come to realize their potentials and grow into well-rounded individuals capable of materializing their dreams and talents. We focus not only on academics but a wide range of co-curricular activities, all of these when it matters most, the early childhood years. This is why we believe that well begun is well done. Come be a part of the Blossom School. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu break matungda taramnong seri makata pausing Sahi marigi nupi masamada natabilisas lubada senaba langol laimanai dige oinam tomba ngasi special judge pokso Imphal West ki court potolba matung numit tara mangane judicial remand lo thakre Haukiba November kunipalda langol ningthau lekai da sei tarama thoi de ngari bi nupi masamabu barasan ba yumbu o tombana nupi oibigi ikai komno mangan Kibagi matangda Senator Miogi Mama Mangina Media da Fondok Wafam Yumpam Yaudabani Langol Ningthau Lekai da Leriba Miamda Maral Siba Yaning da Fondok Tuna Lamda Madung Miamna Wakat Mipam Setakre Langol Nupi Lufki Secretary Sunita Wahingbamna Nupi Kunaibu Ikai Kumnadaba Sigum Rubamio Esi Akan Baserak Pibiu Langol area da Siguma Taudo Simatungda Muhana Toktana Makwiki Imu Manung Matam Supugoina Lehandan Bawarep Lore Haike Timoriba Tomba Haiba Pazia ahak pasaya kwi haningi aduga maroi na mapsida se na riba nu paji ki mamaje si ne ba koina miyam na kano ahak pasaya kwi ba pa mi se aduga loina na langon da mu hana le handa ba makata ba da moina huji lupala amaga makhai mangare aduga adugi makata rak ba da sana mangare na haibagi mana counter sa miyam da torok ba se koi langon da le riba mi pung khuding mak se makoina la na kano toroga simai season na ga tawse koi pamjade Ukol district manung sana leiba lengang sindagi Mayon Farms Jinkai Sahi Yankai Hundoi Sahi Noribi Nupi Masamada Natabilisas Lubi Maralda Special Judge Pokso Imphal West na Sahi Manga Kaisum Sangda Lenu Padok Pikre Tha Sigi Ohumda case Sigi Wild Chathar Matungda Maralai Haina Lok Tokibani Taudo Silisingani Tarahumdogi December Marina Tokibani Court na Nupa se kaisum tangda sahi manga lainaba amadi lupa lising taragi fine tin basu kangan ke rap victim scheme gi makhada lupa lising yang ke compensation pin basu mari lainaba department sing da kangan ke Congress ki wangang loi joygisan na mia mamangda divet tonasi haiba wafam BJP na tarana oi MLA Marcel Tonahan si haiba su kaidi haina BJP Manipur Pradesh ki wangang loi CS Bijoy na phongdokre Kanchipurda leba BJP ki office ta pangthokpa pawgi mifam amada Bijoy na hadakta media da yawkiba joygisan ki wafam adubu sengdokladuna BJP ki wangang loi sing constitutions khangningi haiba wafam adu Joygisan bu takpiba ngamba spokesperson sing BJP da lay Mapamamada hekta debate tongnabada akaiba leite tawudabu debate ke niyam khanglaga lakpiu haike Mana ML digi taada bena min tawrise kana buno si akogi fazana definition pibiro araga joygisan ga BJP ga akogi debate tongnaba akogi kadai da karamba platform da kana ga tongnini magi silence akoi accept tawi adubu debate ki rule hana tam ko hiningeba Islam de ikai ban nang hibado amuk repeat ta honingde Ngaranu midang MPP ki General Secretary Administration ki thawpuriba Hobism Gita Zen ki mayumda nomai maru ohum kapsinduna satiki thong adu sumnatagi akhi khang thoknaba khonaba thong mande masidi atamnana imung adu da siena thonaba khonaba mali haina sagolbal thongnawjom laikai gram panchayat ki pradhan and ratna phondrole Hobism Gita Zengi Yungi Sumangi Wangwada Kawa Seki Walgi Ohoba Maraktagi Yungi Mangolda Atamnana Nomai Kapsilakiba Asina Karigumba Yungi Mangolda Mi Leramba Tolobadi Misimina Power Tolomba Yai Hobism Gita Zen Political Party Amaga Mari Lenana Sataram Liba Tongasi Political Party ga Mari Lenaba Tongi Lowe Yaningaba Leragasu Wari Sanabana Traga Office Ki Level da Loisin Nabana Honabiu Maki Mumunda Ki Kang Ton Bagi Tongasi Matunda Muhana Tobigano Haike Sumba Party Oiba
अखोई अछोइबा अरानबा पेंदबा नुंगाइतबा पार्टी की मनुंगदा लेरमबदी याय करिसु खंगजद्रबा अखोई इमुंग मनुगी फैमिली इसासिंग इनाउसिंग लेरिबा अखोई करी लकाइदा लेरिबा अखोई प्रजा खुदिमक्ता अकी खंगना हनबा असुमान नुंगै रोल चिंग काफनबा मतुंग तोहनबिगनु एनी संस्थान एनी लूप एनी ऑर्गेनाइजेशन पुनमना मीडिया की थोंगदा माई अछोइबा अरानबा लेरमगसु सेंदुपिरो Department of Education as Science Unit in Sinduna Water Management Possibilities and Ways Ahead Haibasida Science Seminar Sama Lamlong Higher Secondary School Pangthokre Tormaduda Modern College ke Principal Dr. R.K. Radhakisorna preside toke Zadonang Memorial College Nonegi Assistant Professor Dr. Y. Motilana Guest Speaker Oike Bharatiya Modi Army National Salute Tribe के प्रेसिडेंट ओइना हबलक्रबा आदिमपामै साइकल डेवलपमेंट कमिटी ना साइकल कम्युनिटी हॉल दा तराम ओखरे मथंग सेद पांगथोकदिबा लोकसभा मिखलगी नोमगी ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमसु पांगथोखरे ngasi थोरम अदुदा भारतीय मोदी आर्मी मणिपुर के जनरल सेक्रेटरी सिलसांग सिलसे बीजेपी सुगनु मंडल के प्रेसिडेंट चित्रेश्वरी सदर हिल्स की विलेज शिव सिंह साइकल बीजेपी महिला मोर्चा सुसर्गा की अदिम पमैना अपिक स्टेट में ओइजरबसु लमदमसगी मियामना लेरिबा लोकसिंग अमसुंग हैसिंगमना लेबासगी हिरम कादा असोब पिदा फंगदुना तौदांग लोब ngamle नेशनल सेल्यूट ट्राइब भारतीय मोदी आर्मी की प्रेसिडेंट पिरकपा असिना अवांग नोंपो स्टेट संगे सेल्यूट ट्राइब संगी ओइबा अहनबा थोकसिंग मपुंग फाना सेमननबा तक्सिनबा ngamlagni हाइखि Lamdam sida leiba naha kayana punsin duna ahan bo ina dagamapal kangzabi masil leiba ningtv building da art mid fashion pangthokre art mid fashion asida ayakpa lai kayana ayakpa arakpa kaya ki punin singsili manipur ahan bo ina pangthokliba art mid fashions asigi matang da ningtv collection ki proprietor NG Bimolatana phungdropada lamdam sigi fashion pamjaba mapalam da lam asida tamluba mioi kyana makhoi gi haitoi singdoiba du uthoknabagi platform ama pibo ina sigumba art mid fashion ase pangthokni haina thamlok Lamnamasigi art and culture bo hena masak thok na miyam na mapung pana khana panamda pangtokpa art with fashion asigi top topa masak karadi miyam da khangan bangamle haina fashion designer Silex ngarang na STV News ta phongdorokle Mamang thagi kuntreta iroi semada naha marina matai manaw sathikiba thong Jilai General's Headquarters na kanayaning da phongdokre police na senaba sing khudakta phagat pidabagi damakta Pagat Pibagi Damakta Tagar Fundroli, Mara Labor Singh, Ain Goiba, Sarak, Atumatamda, Fanaba, Honagani, Karigumba, victim Anida Asumba, Fandrabadi Kongzang, Sanksino, Pirap, Lorpoyai, Heidi. Water Resources Department of Prompata Semliba, Premi Kong Ase, what order the Yauriba, Tabak, Suribam Onga, Kenabakaya, Lady, Machina Nozutagi Matamda, Miam de Iso, Kaya, Mayok Nahanba, Yai, Haina Craik and MLA, Sosildrona Pongmis and Pondokre, Ngasi. Kong Salim Mafamadu MLA na Satu Yang Sinki, Water Resources Minister na Miang Sangduna Quality Control Tongnamadi Niam Sumna Tabak Suna Bahona Haiki. Lady Bamando River Drain around foot Aina the Ahumuki Chang, the Kanjaru, Hana Leramba, Ising Chelamba, Chang, Hypatare, foot Marie de Manga, Wankalaga Drain, as it's and Manamara Murakanda, when I see Matang Jahidi, the way, so the nation Chawagi problems, Yahui the Lani. So there is the high estimated items in the PD, Basiga, Sida Torami, Basiga, totally different. Other than Masida, Piriba engineering, the Masida Piriba, contractors in Sha, Moi, Chapsaba, action locopum Tui. National Commission for Women Gay member in a Haukraba Soso Saija United All Communities Social Uplifters Kanglai Pakna Taran Okre Tormoda Lof Asigi President Jitendra Ningombana preside okay. How's it Amukana Tima Brematang Lominese? Peters International Residential School, Joy of Learning, Kompally, Hyderabad.
Wabiraganu yumda anabagi seba tawbinabagidamak wabiraganu. Medillion Home Healthcare Service Manipurna Adomgi Mateng Pangzari 24/7 nursing care at home, medical oxygen home delivery, medical equipment rental service, home sample collection, physiotherapy home visit. Agupa marunggidamak Medillion Home Healthcare Service Manipuria Jennings Hospital. Making healthcare accessible and affordable. Benasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center gi ojasingna aina exam gi sim saba matamda yamna mating pangbiki aduga PCC dagi aina phangkiba study material regular mock test suggestion na chingmasing yamna chanaki. SSLCE thagadaba singna topper oina bagi damak matamga junaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiu. Royal Academy of Science, Wangkai Imphal, admission open class 8, 9 and 10 for the session 2019-20. We are always after quality and not just marks. We don't buy brilliant students, we create brilliant students. Royal Academy of Science, Wangkai Imphal, recognized by Board of Secondary Education Manipur. Contact the Academy office for more details. Admission open. Bosingi makada class 6, 7, 8, 9 amadi 10 gi English, Mathematics, Science amadi Social Science ki foundation course. Ahum suba base oina Center for Competent Tutorial Thongju Boro makongda lamdam sigi maming leiraba oja kaya na takpi tambiduna lagdiba December kundagi haujargani. Akaknaba Sydney CFCT da habiduna adongi isa singbu lamdam sigi apaba satra ohin. Classic Hospitality Training Institute now offers you free trainings on 3 months course in hospitality operations under PMKVY2. Courses are Level 1 Certificate in Front Office Operation, Level 1 Certificate in Food and Beverage Service, Level 1 Certificate in Housekeeping Operations. Class commencing from the mid of December 2018. Free counseling session Monday to Saturday 9 a.m. to 4 p.m. For further details, please contact Classic Hospitality Training Institute, Babina Diagnostics Building, 3rd floor, Rims Road. Breaking matungda amuk sun taram nokseri makata pausing Mahila Congress ke nono putokpa firal hodopagi thorom ama Khatrigao Block Congress Committee na sinduna Khatri Bengal awang laikai dolaiba MLA Oramba Amin Shagi yumda pangthokre Tarmaduna Manipur Pradesh Mahila Congress ke President M Sharma Khatrigao Block ke President Kangsu Jai Kamai Sasawake MP Amin Shahana BJP lengak na miamukham thengna wahalle singa khudka manana thabak tawdre haike Mamang thagi manga tagi state asigi ahan boina kaksing district ki SP Victoria Yenkhom na haudokiba cycles mobile petrol mai pakna mathau tawri cycle petrol asi police amadi miyam gi marakta apaba mari thambada subu mateng oiragini haina miyam na mot pinari cycle petrol asina district asigi police station manga na mana koli mafam singda ayuk nungthil numidangi matamda koina satuna ngak sen mi thabak lokhali Haibong Bopi Thongkhong dagi Haibong Bopi Youth Club ke volunteers singna number 4 kapa Sanjanbam Kulgi naha ani fagat kre phagalaba Miyoi Singh imung manung ge Miyoi Singh Club mera paibi kadaga punna mipamama pangthok matungda kadada sinarba matungda kadagi rehabilitation center da thamba haina yanadna thamkre amromda pasoi part 2 awang lekai da pasoi part women's welfare association asataba draft miyoi ama yungau liter taramari ko na fagat kre phagalaba polam sing kadagi thomi sing yauna mai thadru mangan kre More police amadi commando gi apun team mamana ngasi numidang pung 3 minute kuntharum tarakpa duaida More bazar gi dukan amadi hotel sing dagi amlaba yu amadi beer fagat kre phagalaba polam sing More gi excise department sinaba matung miyamang da hidoktuna mangan kre Lamdamasi sangna reba aiba elangbam dinamanina laikhidabada Sign Writers and Playwrights Forum Manipur Library Association Mala Amadi Seringba Singi Apunba Lufna Awaba Phongdokre Hausi Makatana Ngasigi Sanami Paulo Minisi Ngasigi Sanami Pauda All Jiribam Sports Association Sinduna Sathariba Mapalak Suba M Brazazant Memorials Women's Football Tournament ki ngasi sana keba ahanba semi-final match da Marcolena Dolakhai Waisibu goal manga sunura maitu piduna Marcolens final sangkre ani suba semi-final tha sigi tareta JFC Jiribams amadi FC Kagalungs Alipur Sanargani DS Birchandra Singha Football Academy na sinduna
Non-residential regular football coaching certificate course January ahan bachel degi academy si ground horgani saru yaning ba sanori singna grassroots amasung naha singda and mieng thamliba training asida saru yana ba academy sina khanglakle Imphal West District ki oina season asige inter-club transfer gi damakta sanroi nipuni thoi gi ayaba Imphal West District Football Association na pikre Sajing inat kanba lufna sinduna kuntharak suba langthawal kendra inter-club sports meet football tournament thasi kunga manga dagi sajing kangjebung da horgani tournament asida sarganing ba langthawal kendra gi manung da leiba club singna luf ki office tagi entry form lo yagani tournaments asida nupi gi thori singbi masana su yawni hari housing makhata basana gi paw boy ning thawjam dagi phangbigani KLYGC Kamongna RYC Moidang Popo Mighty Piduna Ahum Super State Level Village Men's Open Volleyball Tournament ki champion oikre All Manipur Volleyball Association gi miang makhada Rural Socio-Economic Development Organization Bengal Nargam Lekai na sinduna tha sigi tang amadagi team tare na grubani thongna khaidoktuna Iroi Salam Public Ground Bengun mayang Imphal da satharakhiba Ahum Super State Level Village Men's Open Volleyball Tournament ngasi loisan khre ngasi sanakiba aroiba match ta KLYGC Kamongna RYC Moidang Popo set ahum ama kunmanga taratret kunmanga kulhumdoi kunmanga amadi kunmanga kunmathoi da mighty piduna champion oikibani tournament asida RSEDO Bengal gi sanroi YM Sarukhan na best setter gi mana taduna lupa sanga KLYGC Kamong gi sanroi ke Mukesh na best player gi mana taduna lupa sanga pikhi Tournament asigi winner oikiba KLYGC Kamongda lupa lising tara manga amadi runners up takiba RYC Moidang Pokta lupa lising tara thoroma pusingna khusinaki Max Sports Academy Manipur na sinduna tha sikitang mari dagi sahi tara manga makhagi team tare damadi sahi tromdoi makhagi team mari punna team tara mathoi na saruk yaduna Khumalapak Artificial Tap Ground na sathariba sahi tromdoi amadi tara manga makhagi ahanba Manipur Youth League ki ngasi sanakiba sahi tromdoi makhagi ahanba match ta SAK yumnam khunongna MRT FC Cyclebu goal tara mari sinoda yamna lakchana mighty piki ani suba match ki sanakibada Max Sports Academy team A ukrulna Max Sports Academy team B ukrulbu goal taret amada mighty piki tournament asigi sahi tra manga makhagi ngasi sanakiba ahanba match tana LYDS Cycle na NMSA uyung popu goal ani sinoda mighty piki ani suba match ki sanakibada Max Sports Academy amadi CMFA Thawal goal amabam chanatuna draw sakre ahum suba match ki sankibada UTL WO uripokna MRT FC Cycle bu goal ani sinoda mighty piki Nongmaikon Progressive Youth Club sanana sinduna tha sigitang mari dagi team tara tare na group mari thongna khaidoktuna club asigi ground sathariba ahum suba ibotho yangbi pakhangba cup 7 aside under 15 cash prize football tournament ki ngasi sankiba ahanba match ta NPYC sana team B amadi Kairang EEA goal ani sanatuna draw sakre ani suba match ki sanakibada Mangal Football Academy khabamna hufa hengang bu goal ani amada mighty piki Youth Paradise Club Golapati Youth Progressive Front Yangam Popi Youth Development Club Thamna Popi amadi Sanabi Youth Club Sanabi na sinduna tha sigitang ani degi team kulhum doina group taruk thongna khaidoktuna Sanabi Sanabung Lampak da sathariba manga suba imoino trophy a village wise men's open 7 aside football tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta YPC Yangam Popi na SYC Sanabi bu gol tara sinoda mighty piki ani suba match ki sanakibada sekta bolero na singdai FC bu gol taruk sinoda ahum suba match ki sanakibada SYC Sanabi team B na Saijang FC bu gol ahum amada mari mari suba match ki sanakibada oksu ningthemsa na Yaripongarian FC bu gol ahum sinoda mighty ba piki Thanks everybody hozi makata na ngasi nomagi oikiba ai ngasai ki pauno bise Environment Directorate ki phangkiba ngasi gi oikiba inga samani nojugi pauda khwaidigi sakiba Celsius degree contrast make taret manga khwaidigi ingba Celsius degree manga dasmik ahum Nepal
नुसित याव इसिंग मनल gi sang maximum da sada mari putara truk dasmik mari manga minimum da sada kuntrani thoi dasmik mari nipal oiki ngasi nong chukide loisala kudang ngasi muru pausing amukan pizre lamdam sigi nupi singa topa state sing dagi hantadana leina bahona batangai fadi haina Governor Dr. Nazma Haptulan Haikre Lupa crore Humpumanga Hana Sangna Manipur Water Body Mari Water Resources Department Samgana Tabu Paket Pahore Amasung Nawai Kamnabi Tauka Kulai Pabamimus Chokle 9mm Pistolama Fanglay Nasingri ISTV na Pizaba Manipur Pamatang Sroidre Ming Tabil Kuno Pomukana Krumjari